tu imamo pribor, mikserić, kalupi, vagica, šećer, cimet, jedna mliječna čokolada Dorina, brašno, maslac i svježe jaja. Sad ćemo podesiti pećicu na 200 stupnjeva. Zatim ćemo uzeti ovu čokoladu i izvagati da bude 200 grama. Koju naravno treba prije odpakirati. I vidimo koliko ovo sve teži. To teži točno 200 grama. Super. Zatim tu čokoladu stavljamo u jednu posudu. Zatim uzimamo maslac i odvojimo 200 grama maslaca. To ćemo napraviti tako da to također izvažemo. Ima malo više od 200 grama, pa moramo odvojiti jedan komadić mali. I onda taj maslac stavimo u teču, ali ga prethodno narežemo na neke male komade. 200 grama maslaca i 200 grama čokolade. Zatim ćemo upaliti kuhalo i na broj 8 i pomalo će se topiti čokolada i maslac. Uzet ćemo posudu, jaja, znači 4 jaja, da. I to sve ide fino u posudu. Bravo. Zatim ćemo uzeti mikser. S kojim ćemo motati jaja dok ne postignemo pjenastu strukturu. To vrijeme nam se topi čokolada, maslac. Koje također povremeno moramo miješati. Malo je stresno, ali ide to nama.
ja bi to i ovako jeo kako dobro izgleda. To izgleda bolje kad se polako topi, jel tako? Da. Nego kad je brzo, ne smije biti prevelika temperatura. Znači mora se regulirati, paziti da ne pregori. Onda se još malo jaja. Ćemo ih još malo. Da budu još pjenasti ili kako? Što su pjenastija jaja, znači bit će bolji mafini. Da, tako je. To je tajna mafina je u pjenastim jajima. Također. Da. Super, super. Jedva čekam probat kad će biti to. Zatim uzmemo šećer i izvažemo 100 grama šećera. Znači moramo biti jako precizni, mora biti točno 100 grama. Zatim ćemo taj šećer usuti u posudu sa jajima pjenasto izmiješanima i da miješamo i miksamo. I moramo naravno paziti na maslac i čokoladu. Moramo miješati, ne smijemo dozvoliti da slučajno to ne bi zagorilo. Što lijepo miriše. Evo, miješamo čokoladu, znači maslac i dalje i pripremamo pomalo posudu sa jajima, skidamo poklopac posude sa jajima. Pripremamo za miješanje čokolade sa jajima. Da se ovo dobro rastopilo, nije prevruće. Znači mora biti na što manjoj temperaturi da se topi čokolada i maslac, da ne bi bilo prevruće. Sad ćemo isključiti. Isključit ćemo kuhalo. I zatim ćemo pomiješati čokoladu sa jajima. Tu bi dobro bilo da vam neko pomogne, to mora ići odjednom da se jaja ne bi šokirala i stvorila slučajno. Znači ovo sve zajedno miješamo. Miješamo nekih 5 minuta otprilike. Tako da baš bude miješano jednostavno. Cimet dodajemo po želji, to jest kakav ukus želite,
vam odgovara, jel? Individualno, tako da ga nema koliko mora biti, nego netko ko ne voli cimet ne mora ni staviti. Ko voli malo okusa, dobro, ko voli okus cimeta, ne? Zatim ćemo izvagati 70 grama brašna. I to brašno ćemo dodati u ovu smjesu. Ja vam preporučujem brašno što sporije dodavati, da se ne bi zgrbalo. Znači moramo miješati. Ok, zatim pripremamo kalupe za mafine koje ćemo potom napuniti. Ovo su silikonski kalupi koji se mogu više puta koristiti. Postoji kalupi jednokratni, papirnati, ali evo mi koristimo ovu kalupu. Sad ćemo puniti. Samo pažljivo i polako staviti smjesu u kalupe. Majstore, kako ide? Super. Nije lako biti kuhar. Nakon što smo kalupe za mafine napunili, vrijeme je da se one stave u pećnicu na 7 minuta. Pećnica naravno mora biti prethodno ugrijana, što smo napravili već prije.
Moramo biti jako pažljivi jer je dosta vruće. Namjestimo timer na 7 minuta. Mafini se peku. Izgledaju sve bolje i bolje. Još malo pa ćemo ih izvaditi. Prošlo je već 5 minuta. Evo, napokon je prošlo tih 7 minuta. Pa ćemo vidjeti što smo dobili. Jako je vruće, moramo biti jako pažljivi dok to radimo. Dok izvlačimo van. Jako pažljivi moramo biti. I napokon su naši mafini gotovi. Izgledaju vrlo ukusno. Čak i neki zovu lava cake. Jer su meki unutra i čokolada se doslovno preliva iz njih. Možemo ih također lijepo ukrasiti. Da izgledaju ukusnije. A bit će slađe. Sa šećeranom prahom, na primjer. I napokon evo slijedi degustacija da vidimo što je naš kuhar Vito spremio i kako to izgleda, da li je to lijepo. Super je. Da to je baš onako kako treba. Razlijeva se čokolada i okolo smo dobili malo čvršću strukturu. Eto, tko je to skuhao i ponovio, dobar mu tek. Pozdrav!